Bichabeles, bichabandiles, sukile, walkile llamado capetio gelta, hueyetu, chiculil, tele Yucatán, ni ola, li que la camikesh, le chiculilaje, turrak, viña na queche, llamado canan o yugeltal. Jorge Díaz Loesa, más jolintic, humolay el desarrollo rural, tu jalachi, el Yucatán, tu Cuba, ti 294, maco, talo ti 15, pele, cajilo, antagilo, y kilomeático, ki, yete kutzokole, teatunsan, ugel. Kashantal upex talu chahol talu pakal letie bajela tu casa he ku ilal tun le mehil gutsai ku yole mako telu betoba yola tun shane maushulul umeyatale ki weyila peba talamil tu menhachnach kin yako kashanta boshul sal bale bele tu chahol tal umeyatal le ki tu no le antahil tak itsap te mako ba ya tu shanu yanta lo letio yolal le meyakubet ko ba mashu kumeho telu pakal letie ki tu shanu Tetu unos lumil Chihuahua, tu cajil ran Chihuahua, biyukaba unos cajilo, yanchatunki makola el telo, bisa upelu yesa gil ulumil Yucatán, ukaba Yucatán expone, campel kino be tsa cajol bijelas baso yan weitulumil Yucatán, setencho bana ubin ilbil tume ukahnalilo Chihuahua telo, mana 2500 upel noco contelo. Yete beshan manal humpel tonelada il pi bil keken yete rula hanalilo sa te cajol bilo manal 47,000 maco tak pajo uyilo tulak le baso bisantelo umula il fomento económico letio hol intletie mehila bisabuyesa hil uyokotil Yucatán hesha wilikesha hach utchahtu yichle maco tetu nohlumil Chihuahua le baso gelobo 51 humpel el empresa mehentak takmahach nuktakobi talo tukahil de tukahil tekash isamal tekit motul tikul konkal teabo tishkogop anasin muna progreso yetel ho bino tunte uyeso uyich umeyaho helobo hebistun helas baso man hebistun stabentun beshan kap chuhuko etula baso betelo le marquesita so etele orchata hachitun kata te kuchilil helo Ulag bashil tushan mola il diftulumi le Yucatán yan tushan u takbesikubo pexilte kakananda ku toh olal mak yete ku kole utial cáncer tu yim kolelo winalil octubre leche winalil hetzano te lukasa le bahela beituno umolail toholal secretario de salud umolail kolelo secretario de las mujeres y el umolail ketlamil bashal instituto del deporte María Teresa Bohem Calero más holintik diftulumi el Yucatán tialik yan yuchul helas sikbalilo yete nuk besahilo yanubinoti helas kaho hebistun san saki te comuna kakalchen telchak puerto Telchak Pueblo Progreso opichente más tunkas celestun tsukaka betel oshkuskap beshan umuch kabil Fundación ADO yantunu botik 300 umpele shak alil tial kolelo tiatun hilal bashantio mashanwa yantio lekohan el hela Bishawi kesh lebala lekohan el hela tsok manal 30 habo be machik pak mishumpe mishuntumak Mishutupal, Mendipal Gutsayashan, Letie Kohanela, poliomielitis, Beyukabao, Chembale, le vacunau mantastuntanutzabal, tu mengiantun, Ospel, Gehelasi, le virus tsaisik, le poliomielitis, Yantun matu pata upata lutzaba, le vacunati pala lopkan, si que me palo, le poliomielitis, tu me yantu shets ugel chik pahal, le Kohanel Hela. Tu nos lume Estados Unidos de chanach en siguiente que es tuche telo kutukulta hachta malo anelemaco bals okukachik pa le poliomielitis telo weitun tu lumil México es manal 30 habo machik pa aquí ora le mu pasta lo mutsaba le vacunati le paralop le mehen paralop shan le ti vacuna he shawi ke shelbo Beituno kochutsoku kinil winal tsoku man utsoku kinil winalil septiembre he hetsanilo Matzabula kinop telo bin ukeshik mak le placa ile kisbutsobo majo yantun minantio le tumben placa obo yantun shan umachlo ukala lo maletio bien ukala le nukuliet manabo vale waya mak tsano hunil telo binuchat tu pachkin le tie placa obo chen le tie okupata lu chabelo mano ichka le tie otun shane kapatu yesiko le hun helo Beituno umolail seknakil Secretaría de Seguridad Pública chentun yanukata tiele mako uchmenu placa obo kawieso blejuno wamai yanubisalo tunshan
Chele bashil sigualtesh hualquila, güey, mi kilbash tulak, y no la bajo cano y tal. Oye, tu chico Tele Yucatán.